Әгъүзу биллаһи минеш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән без менә шушы Рабигъул Әүвәл айларына кердек. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә шу Рабигъул Әүвәл айларын безгә хәерле, бәрәкәтле кыла күрсен. Һәм дә ки шу айларда инде изге гамәлләр кылып, гыйбрәтләр кылып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватлар әйтеп, Аллаһ Тәгалә үткәрергә насыйп итсен. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хөрмәтләренә безнең иманнарыбыздан дагытып, безгә ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсен бирә күрсен. Һәм дә инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә дөнья бәхетләре, ахират бәхетләре безгә насыйп итеп, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып эшләргә насыйп әйләсен. Без инде үзебезне, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән дип атыйбыз үзебезне. Нинди генә халыктан булсак та, өммәтебез безнең бер. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген сөйләшеп китербез Алла бирсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тууы турында. Чөнки безнең Алла бирсә иртәгә кояш баегач була инде ул Рабигъул Әүвәл аеның 12нче көне керәчәк. Бу 12нче көн Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм туган көн һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вафат булган көн. Ул бер үк шушы елның бер үк көнендә була инде, шулай бит төрле елларда гына туа һәм вафат була. Дөрес, кайбер мәгълүматларга карасак, ул 12нче Рабигъул Әүвәл аенда түгел, башка айларда туган дигән мәгълүматлар да бар, ләкин инде иң популяре менә шушы 12нче Рабигъул Әүвәл аенда туган дигәне. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм туа дүшәмбе көнне. Дүшәмбе көнне 12нче Рабигъул Әүвәл аенда 571 елны безнең календар белән карасак инде. Ул туган вакытта гарәп җирлегендә әле календар булмый. Теге үзләренең календарлары булмый. Мөселманнарның календары качан барлыкка килә? Барлыкка килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм күчкәннән соң Мәдинәгә шул вакытта барлыкка килә. Әле анда да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кертми аны, шулай бит. Аны кертә инде Умар радиллаһу анһу. Һәм ул хиҗри календар дип атала башлый. Аңганчы тарих китапларында, әгәр дә инде шушы Григориан календары белән вакытны атамасалар, атый торган булалар каблел би'фа, багдал би'фа. То есть Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә пәйгамбәрлек ингәнче ничә ел алда булган? Теге до нашей эры дигән шикелле инде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә пәйгамбәрлек ингәннән соң ничә елдан соң булган. Менә шулай итеп инде тарих китапларында күрергә мөмкинсез, мөселман тарих китапларында. Һәм аннан соң инде аны керткәннән соң инде хиҗри дип аны соң ата башлар. Әйткәнебезчә, әле ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм туган вакытта, Мәккәдә яшәгән вакытта, хәтта әле ул үзе вафат булганча шулай бит инде хиҗри календары булмый. Шуңа күрә Григориан календары белән карасак, ул 571 елга туры килә. Инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик көтелгән пәйгамбәр була. Ни өчен? Чөнки җир шарына 600 ел буе инде пәйгамбәрнең килгәне булмый. Айса алейһиссәламнән соң 600 ел җир йөзендә пәйгамбәр булмый. Бу бик озак вакыт пәйгамбәрсез яшәгән. Иң озак вакыт. Ни өчен дигәндә, әгәр дә кешенең килеп чыгу тарихын карасак, Адам алейһиссәламнән башлап, Адам алейһиссәламнең үзе пәйгамбәр. Аның малае пәйгамбәр, аның аныгы пәйгамбәр. Менә шулай итеп пәйгамбәрләр нәселдән нәселгә һәр бер дәврдә пәйгамбәрләр булган. Халыкны адаштырмас өчен, халык адашмасын өчен дөресрәге. Пәйгамбәрләр булып торган. Шис алейһиссәлам, Идрис алейһиссәлам, шулай бит инде һәм башкалар. Алар бер артлы килгәннәр. Хәтта Гайса алейһиссәлам вакытына карасак та, анда бер юлы 3 пәйгамбәр була. Закария алейһиссәлам, Яхья алейһиссәлам һәм Гайса алейһиссәламнар. Ягъни бер үк дәврдә, бер үк вакытта шулай бит бер халыкта 3 пәйгамбәр була. Ләкин Гайса алейһиссәламнан соң пәйгамбәрләр килүдән туктый. Бу яһүдләрне борчуга сала. Чөнки алар бер вакытта пәйгамбәрсез булмаганнар. Хәзер пәйгамбәрсез калалар, шулай бит инде. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер инде пәйгамбәрсез калгач, аларның китапларында була, язылган була, бик пәйгамбәр килергә тиеш дип. Иң бийеге. Аллаһ Тәгаләнең иң яратканы. Халыкларны коткаручы пәйгамбәр. Алар аны көтәләр. Хәтта аларның кая килеп чыгачагын да беләләр. Мәдинә шәһәрендә икәнен беләләр. Һәм шунда күчеп утыралар яһүдләр. Шушыннан булмас микән дип, безнең арабыздан шулай килеп чыкмас микән дип. Ләкин инде Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм була Исхак кавымыннан түгел, Исмагыйль алейһиссәлам кавымыннан.
Һәм шулай итеп ул гарәпләрдә килеп чыга ул пәйгамбәр. Гарәпләр, яһүдләр аны таныйлар, пәйгамбәр икәнен аңлыйлар, ләкин яһүд булмаганга күрә, аларның үз арасыннан булмаганга күрә, алар инде баш тарталар аңа буйсынудан. Буйсынудан баш тарталар. Ләкин аларның китапларында һәм ул хәтта христиан китапларында да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында сүз табырга була. Кай вакытта ул үзгәртелгән була. Мәсәлән, Гайса алейһиссәламның әйтә, миннән соң килер пәйгамбәр, исеме Әхмәд булыр ди. Ул Әхмәд дигән исеме дә була хәтта Библиядә. Ләкин алар аны бетерәләр. Кайбер галимнәр әйтә, бу аны алыштыралар ди Илия увещеватель дигән сүзгә, исемгә. Илия увещеватель. Үзгәртелә Библия. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне бөтен җир йөзе көтә дип әйтсәк тә, ул ялгыш булмас. Чөнки бик озак дәвр, бик озак вакыт кеше пәйгамбәрсез кала. Пәйгамбәрсез калган халык ул инде адаша. Шуңа күрә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытына килеп җиткәнче инде адашып беткән була бөтен халыкларда. Анда кала бары тик Ибраһим алейһиссәламнан калган бер әсәр, бер изе генә шулай бит бер Аллага табынуның. Ул инде кайбер гарәпләр аны тоталар, ләкин кайберәүләр инде әлбәттә тотмыйлар. Алар гарәпләр үзләре дә адашып, сыннарга табына башлыйлар. Яһүдләр, христианнар китаплары үзгәрү сәбәпле алар да адашкан булалар. Менә шулай итеп, җир йөзендә хаклыкны белүче, танучы, бер Аллага табынучы кешеләр калмый. Әгәр дә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм килмәгән булса, бу халык шулай бит бөтенләй инде адашып беткән булыр иде. Ни өчен алай? Чөнки бу җир шары, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең шулай бит мәхлугы, барлыкка китергән урны. Безне Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә диде? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инни җа'илун фил арди халифа. Мин җир йөзендә үземнең халифымны җибәрәм диде. Без җир йөзенә нәрсәгә килгәнбез? Аллаһ Тәгаләнең кануннары белән идарә итәргә. Димәк, без бу җир йөзендә Аллага ышанып, Алланы танып, табынып, аның кануннары белән идарә итәргә тиеш. Әгәр дә булай булмаса, безнең җир йөзендә кирәгебез юк. Аллаһ Тәгалә әйтә, булар хайван кебек ди. Әгәр дә Аллага ышанмаса кеше, бу хайван кебек ди, бәлһум адал, бәлки әле алардан да адашканрак ди. Безнең аермабыз булмаячак хайваннардан. Әгәр дә без Аллага ышанмасак, бер Аллаһ Тәгалә кушканча яшәмәсәк. Чөнки нәкъ шундый ук принципларга күчәбез, хайван принципларына. Ашыйбыз, эчәбез, туалетка йөрибез, бала табабыз, битте. Менә безнең принципларыбыз шуның белән генә була. Һәм дөнья карап йөрибез шулай, сәяхәт кылабыз. Сәяхәт ул культура түгел ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сәяхәт кылмаган. Культурасыз булмаган. Кеше әйтә, сәяхәт кылабыз, культура ясыйбыз ди. Кышлар да сәяхәт кылалар. Менә алар моннан бездән көньякка таба ачалар. Әллә нинди илләр аркылы ачалар. Алар сәяхәт кылмыймыни? Филләр сәяхәт кылалар. Шулай бит. Үзләренә ризык эзләп, алар да сәяхәт кылалар. Алар культурныймыни? Без аларны бит культурный димибез, шулай бит. Шуңа күрә безнең сәяхәт кылуларыбыз, дөнья карап йөрүләребез, ашап ичеп йөрүләребез, рестораннарга кашык белән ашауларыбыз ул культура түгел ул. Ул шул ук принцип, хайвани принцип, инстинктлар белән яшәү. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә иман ышану булмаса, кеше менә шушы хәлендә калыр иде. Әмма мондый кеше кирәк түгел Аллаһ Тәгаләгә. Ул бу халыкны юкка чыгарыр иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә халыкны коткарыр өчен җибәрә пәйгамбәрләрне. Һәм соңгы пәйгамбәре менә шушы Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең туына Абу Лахаб тaqваны. Абу Лахаб ул инде беләсез шулай бит пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең туганы була, шулай бит әтисенең туганы, бер туганы. Һәм инде Абу Лахаб хәтта аның хезмәтчесе Суайба дигән хезмәтчесе була аның. Менә Аминәнең баласы туды, шулай бит инде дип, малай туды дип куандырып шулай килгәндә, Абу Лахаб безнең нәселебездә тагын бер малай булды дип, Суайбаны иреккә җибәрә. Иреккә җибәрә, Аллага шөкер дип, ягъни куанудан, аларның нәселләрендә, битән племенниге була инде урысча әйтсәк, нәселләрендә шулай бит малай туганга куанудан аны иреккә җибәрә. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Абу Лахаб та бер караганда куана пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм туганга. Ләкин пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә пәйгамбәрлек ингәч, ул аның бик каты дошманына әйләнә. Үз туганы. Бик зур, иң каты дошманлык туганнар арасында була. Шулай бит инде менә.
Яһүдләр белән гарәпләр арасында дошманлык шулай бит. Украина белән Россия арасында. Алар бит туганнар, туган халык бит алар шулай бит. Бер-берсен нәрсә диләр шулай бит. Исем белән дә атамыйлар бит бер-берсен. Алар бит туган халык. Туганнар арасында бик каты явызлык, дошманлык булырга мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә инде менә шушы дошманлык аларның арасында да башлана. Абу Лахаб турында аерым сүрә бар, беләсез шулай бит инде. Анда әйтелә, Абу Лахабка ләгънәт булсын, халак булсын шулай бит инде. Һәм аның тамукта булуы языла ул сүрәдә. Аның хатыны да хәтта тамукта булуы языла. Ләкин Абу Лахабның төшендә күрә Габбас радиллаһу анһу. Аны төшендә күрә. Бу шулай ук аның инде туганы булып чыга шулай бит. Габбас киресенчә шулай бит ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям яклы була. Ансы иман китерә. Шулай итеп ул аны төштә күрә. Төшендә Абу Лахабның һәр дүшәмбе көнне тамукта аңа җиңеллек бирелә икән. Абу Лахабка. Һәр дүшәмбе көнне аның бармакларыннан су ага башлый. Абу Лахабның һәм ул шул суны эчеп тамукта хәлен җиңеләйтә үзенең. Нәрсәгә? Дүшәмбе көнне куанып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям туганга менә шушы кылны азат иткән өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның туганына куанган өчен үз вакытында шушындай җиңеллек килә. Ләкин дошман булган өчен инде барбер ул тамукта һәм мәңгелек тамукта була. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның менә бу мәүлид дибез. Аның туган көнен бәйрәм итү ул башлана Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында түгел. Сахабалар вакытында да түгел, табигиннар вакытында да түгел. Бу бәйрәм башлана соңрак 3нче гасырларда башлана әле ул, күренә башлый инде. Ул ничек атала? Ягъни шушы Рабигъул әүвәл аеның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям туган көнне кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны искә төшереп, салаватлар әйтеп, бер-берсен кунакларга чакырып, менә шулай мәҗлесләр үткәрә башлыйлар. Ул вакытта инде әлбәттә менә хәзерге кебек үткәрмиләр. Концертный заллар җыеп, анда сәхнәгә чыгып җырлап, андый нәрсә булмый. Бу әйбер инде ул ислам дине тарафыннан да бик хупланып бетми, алай иттереп әйтәләр. Чөнки хатын-кызлар чыгып җырлыйлар шулай бит менә ирләр алдында. Бу берничек тә хупланмый. Ислам динендә бу гөнаһ булып санала, ярамый. Ә инде каядыр җыелып хатын-кызлар аерым, мәсәлән, мәнәҗәтләр укып аерым, ирләр аерым, каядыр укып җыелып шулай бит салаватлар әйтеп утырсалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның куанып шулай бит аның туганына, монда инде зыян юк. Алай иткән очракта. Бунда зыян юк. Шуңа күрә инде шушы шәригать кануннарына туры килгәндә шулай эшләргә була. Чөнки без куанабыз, үзебезнең балабыз туганга шулай бит. Куанабыз әниебезнең туган көне булса, әтиебезнеке, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның туган көне булса, без инде шулай ук куанабыз. Бу үзенең шәригый бәйрәм дип әйтмибез, чөнки шәригатьтә ике генә бәйрәм, ике гаит генә шулай бит инде. Ләкин үзенә күрә шушы бер куаныч көне булып безнең өчен ул тора. Без аны искә алабыз. Ә инде тақва кешеләр алар мәүлидне ел буе бәйрәм итәләр. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның туганына шушы көнне генә куанмыйлар. Алар куаналар ел буе. Монда бит логика бар. Без бит инде бу көнне генә куанып, аннан соң Рабигъул ахир аенда куанмыйбыз дигән сүз түгел. Шуңа күрә инде алар әйтә, мәүлид мәҗлесләрен я булмаса мәүлид кичәләрен үткәрергә була ел буе дип. Һәм мәсәлән, Дагестан якларында, төрекләрдә аларда һәрбер мәҗлес тә мәүлид дип атала. Шуңа күрә алар нинди мәҗлес булса да алар аны мәүлид дип атап үткәрергә мөмкиннәр, елның нинди генә вакытына туры килсә дә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу инде шуның шулай килеп чыккан бер көннәр дип әйтик инде. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның әһәмиятлеген мин сезгә аңлатып киттем шулай бит. Әгәр дә ул булмаса, бу җир йөзендә хакыйкый динне таныган халыклар калмас иде, кешеләр калмас иде. Ул гына түгел, мәсәлән, хәзерге вакытта әгәр дә син иман китерәсең килсә, Аллаһ Тәгаләгә ышанасың килсә, синнән нәрсә таләп итәләр? Шаһадат сүзләре таләп итәләр. Ашһаду ан ла илаха илляллаһ. Аллаһы Тәгаләне таныйсың. Бер Алла буларак. Әле алай гына җитми, син мөселман булмыйсың, алай гына. Алланы танып кына шулай бит. Син әйтергә тиеш: "Ва ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулуһ." Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны пәйгамбәр итеп танысаң гына, син буласың мөселман. Ягъни иманлы кеше буласың. Шуңа күрә җир шарында без Аллага ышанабыз дип әйткән кешеләр күп булырга мөмкиннәр. Яһүдләр дә әйтә, без бер Аллага ышанабыз ди. Христианнар да әйтә, без бер Аллага ышанабыз ди. Әмма алар Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны пәйгамбәр дип танымыйлар. Шуңа күрә без аларны иманлы дип әйтмибез.
Аллага ышансалар да, без аны иманлы дип әйтмибез. Гәрчә, мәсәлән, христианнар үзләре дә әйтә, ислам Алласы белән безнең Алла, алар икесе ике төрле ди. Ул бер Алла түгел диләр алар. Ни өчен? Алар безне имансыз дип саныйлар, христианнар, чөнки сез Христосны Алла дип танымыйсыз диләр. Шуңа күрә алар безне имансыз диләр, христианнар. Без аларны монда инде один-один, как говорится, ишаят инде. Один-один. Монда без борчылмыйбыз, безне ничек кемдер ничек санаганга. Безне иң мөһиме шулай бит Аллаһы Тәгалә каршында безнең иманлы булуыбыз мөһим. Кемнәрдер алдында түгел. Шуңа күрә инде мөселман булыр өчен безгә бер Аллага ышану гына җитми, безгә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне дә пәйгамбәр итеп танырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Инде хәзрәк русчада сөйләп алыйк. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сейчас вот у нас мы уже на прошлой пятнице сказали, что наступил месяц Раби'уль-Авваль. Раби'уль-Авваль по-арабски название это есть Раби'уль-Авваль, Раби'уль-Thani или Раби'уль-Ахир, потом Джумадуль-Авваль, Джумадуль-Ахир, потом Раджаб, Ша'бан и Рамазан. То есть до Рамазана недолго осталось. Поэтому, если есть у вас желание, как бы, да, эти месяцы выучите и держите у себя, как бы, в памяти. Понадобится для определения таких знаменательных дней. А какой знаменательный день сегодня у нас, точнее будет завтра, это день рождения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. День рождения и день смерти тоже. Тоже в этот день, день скончания. А по дню рождения есть расхождение у ученых. Некоторые говорят, что он родился в другой месяц, в другой день. А по дню смерти расхождения нет. Он скончался, пророк саллаллаху алейхи вассалям, 12 Раби'уль-Авваль. То есть это уже точно известно. Поэтому для нас это как, с одной стороны, приятный день, знать, что в этот день родился пророк саллаллаху алейхи вассалям, но с другой стороны, печально, что в этот день он же и скончался, саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие друзья, переоценить место пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям в истории невозможно. Почему? Потому что даже, вот знаете, даже не верующие, не мусульмане, когда составляли книгу 100 великих людей мира, пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям поставили на первое место. Из-за его влияния на историю, на человеческую историю. Конечно, они это посмотрели из-за его влияния на мир. А если посмотреть, как он повлиял на души людей, что он принес в духовном плане, как он научил людей верить в одного Аллаха, субханаху ва тааля, и поклоняться одному Аллаху, субханаху ва тааля, получается, переоценить вообще невозможно. Потому что таким способом он спас миллиарды людей. Он спас миллиарды людей. Потому что без пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям альтернативы не было бы даже. То есть человек жил бы, выбирал бы между язычеством, между языческими религиями, и у него не было бы альтернативы. Он даже не знал бы, что есть где-то и какая-то истинная религия. Хочу отметить, что сейчас это не так актуально для людей не мусульман. Не так актуально, потому что мусульмане живут по религии, по вере. Но вот весь мир, он по сути живет не по вере, как бы, да. Им другие ценности нужны. То есть какой-то технологический прогресс, научный прогресс или какие-то ценности потребительские, так скажем, да. То есть человек не живет духовными ценностями в современном мире. И поэтому сейчас говорить о пророках, например, среди светских людей, для них это ничего не значит. Они скажут, да, была такая личность и все. А для верующих людей, кто понимает религию, вот место пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, оно действительно переоценить нельзя, потому что он спас души людей. Без него люди бы вообще не знали истинного пути и не знали бы одного, как поклоняться одному Аллаху субханаху ва тааля. Потому что вы знаете, на протяжении веков в истории человечества священники или же какие-нибудь там религиозные деятели старались менять религию в угоду себе. Либо осознанно, либо неосознанно. И, соответственно, религии менялись. Вот, например, как появились первые идолы.
люди начали своих святых, набожных людей на память изображать в статуях. То есть они их изображали и говорили: вот это наши величественные люди. То есть они вот поклонялись Аллаху, они были очень набожными и так далее. Потом несколько поколений поменялось, и что говорили? И начали поклоняться этим статуям. Вот так появлялось. Это не сразу появлялось. Не было такого, чтобы шайтан принес статую и сказал: это ваш Бог, поклоняйтесь. Потому что любой человек, который поклоняется Богу, он скажет: это ерунда, это неправильно. Это испокон в поколение понемногу вот делались такие вещи. Соответственно, уже через сколько-то поколений вообще не остается людей, которые верят в одного Аллаха, правильно верят. И появляются вот ложные верования, появляется язычество. И Аллах Субханаху ва Тааля отправляет своих пророков, чтобы снова наставить на истинный путь. Это как автомобиль своего рода, да? Едет автомобиль по дороге. Но если просто так, без человека автомобиль ехать не может, без управления. Вы скажете: есть же беспилотный, это там управляет компьютер. Сам автомобиль не едет, есть управляющий. И машина потихоньку начинает съезжать с траектории. Что ты делаешь? Берешь руль, управляешь. Да? То есть обратно возвращаешь в свою полосу. То же самое. Человечество начинает отклоняться, Аллах Тааля отправляет пророков, и они возвращают человечество обратно на прямой путь. И вот пророк Мухаммад ﷺ пришел, чтобы вернуть человечество на прямой путь. Что примечательно, до прихода пророка ﷺ уже 600 лет не было пророков у людей. И они очень ждали пророков, очень соскучились по ним. Все понимали, в книгах, там, да, каких-то священных писаниях про пророков писали. Они были люди, которые видели живых пророков и так далее. И они очень ждали, когда же к нам придет, когда же придет к нам. Прошло уже 600 лет. Поэтому весь мир был в ожидании на самом деле. И когда явился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нур, который вышел из матери пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, осветил Шам. То есть такое было предзнаменование. А в Персии погас вечный огонь. То есть огонь, который горел, они огню поклонялись, персы, огнепоклонники, а у них погас вечный огонь. Это предзнаменовало то, что на земле сейчас произойдут изменения. И как мы с вами знаем, Шам покорился мусульманам, Персия покорилась мусульманам. И от этих вот религий, которые там были, уже ничего не осталось. Таким образом, пророк Мухаммад ﷺ действительно пришел в этот мир как бы чудесным образом и с предзнаменованиями. Было много предзнаменований о его приходе. Его ждали, особенно иудеи ждали, потому что у иудеев больше всего знаний о пророках и о религии. У них были пророки в каждом поколении. И в одном поколении по несколько пророков могли быть. Правда, они, когда пророки им не нравились, они их убивали. Но Аллах Тааля их все равно к ним отправлял. По сути дела, они же также хотели расправиться с Иисусом, потому что он не понравился евреям. Они его не приняли, его учение. Поэтому среди евреев нет христиан. Они не приняли учение Христа, они пошли, пожаловались римскому начальнику, что вот смутьян появился среди нас, уберите его, он конкурирует с вами, себя там царем называет и так далее. И, соответственно, потом его как экстремиста, если можно так выразиться по тем временам, распяли. Но распяли похожего на него человека, Аллах Тааля спас Ису алейхиссалям. Мы знаем эту историю. Вот, поэтому иудеи знали, что должен прийти пророк. Знали, что придет великий пророк. А чем он был велик? Как вы думаете? Он пришел ко всем людям и джиннам. Не было в истории такого, чтобы пророк один приходил ко всем народам и плюс еще к джиннам. У каждого народа был свой пророк. У иудеев был свой пророк всегда. У каждого народа приходил. Аллах Тааля говорит: мы не мучаем людей, пока не пока мы не отправим к ним посланника. Поэтому у каждого народа был свой посланник. А этот посланник пришел для всех людей. И для черных, и для белых, и для красных, и для всех людей. И плюс ко всему он пришел и к джиннам тоже. Вот его особенности, примечательности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. На самом деле это было уникально.
для того времени. Даже для нашего времени это уникально. Почему? Потому что сейчас люди стараются делиться по национальному признаку. И государство строится сейчас по какому? По национальному признаку. И в ООН есть пункт, где там народ какой-то, да, если у него нет государства, может обособиться, провести референдум и выйти из состава какого-то государства и создать свое государство. По национальному признаку. По национальному. Поэтому эти страны так и называются. Россия. Потому что русские там живут, да? Хотя мы понимаем, что там не только русские живут. Вот слово «Российская Федерация» больше подходит для России, потому что там живут же не только русские. Федерации значит федеративное государство. Есть там республики, области автономные, которые живут вместе, но у них у себя есть тоже еще самоуправление внутреннее, так скажем, да? Это больше подходит. Сейчас от этого стараются отказываться и возвращаться более к России. Да? Слово «Россия», «Россия», «Российская империя» там и так далее. Такие звучат слова. То же самое Украина, тоже для украинцев, так скажем, да? Или любой другой. Любое другое. То есть даже исламский мир также разделили. Ливия, например, там Египет. Египет – это копты, где живут, получается. Сирия. Хотя они так не назывались вообще. Вот, например, Марокко, это называется Магриб, называется. Запад. Там не по какому-то народу, а западная сторона халифата. А где сейчас Сирия, Ливан там и так далее? Шем просто называли, да, и так далее. Поэтому это более было бы правильным, чтобы не обижать какой-либо народ. Потому что народы разные, но они не должны конфликтовать, они должны жить в мире. А в мире они будут жить только тогда, когда одинаково будут относиться друг к другу. Поэтому, когда пришел пророк Мухаммад, что он сказал? Нет разницы между белым и черным или красным. Это вот самое главное было слово. До этого была разница. Черный он считался низшим существом. Он считался низшим существом вплоть до 20 века. И ученые рассматривали вопрос, что черные люди отстали в своем развитии, а белые более так находятся на высшем уровне, так скажем, да? Серьезно это рассматривали? Или, например, мужчины, женщины, это разные мужчины повыше, получше, женщины. Долгое время считалось, вот вес, например, мозга мужчины больше, чем у женщины. Потому что у женщины тело меньше. И мозг, соответственно, тоже меньше. И говорилось, раз мозг больше у мужчины, значит он умнее. Вот так считалось. Представляете? Считается по размеру мозга. У нас мозг больше, чем у обезьян, значит мы умнее, чем обезьяны. Это абсолютно от размера это размер не имеет значения в этом пункте, так скажем, да? Так считалось, понимаете? Вот так наука объясняла. Поэтому пророк Мухаммад пришел и новую истину провозгласил. Нет разницы, говорит. Все люди, оказывается, одинаковые. А они между собой в чем соревнуются? В благих делах. Не в происхождении, а соревнуются в благих делах. И поэтому много рабов стали учеными и великими людьми в исламе. Рабы, которые даже не могли выйти из рабства при другом раскладе. Они становились свободными, становились учеными, потом приходили к ним их бывшие хозяева и брали у них уроки. Вот таким образом ислам принес новое что-то, так скажем. Да, это сейчас говорят, там Соединенные Штаты Америки, там все нации равны. А это еще при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, 1400 лет назад было провозглашено. Также, дорогие друзья, мы с вами сказали, что весть о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, она была и в других писаниях. И действительно, есть писания, даже иудеи оставляли свои надписи, закапывали как сокровище с поколением другим, чтобы они не уезжали из этого места. Там завещание было: оставайтесь здесь, ждите прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть великого там пророка. Поэтому, конечно же, ждали. Но, увы, не все, к сожалению, приняли учение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился, и до Адама, алейхиссалям, в его роду
не было людей, которые делали бы зина. То есть он всегда, его предки рождались от никаха. Люди женились, его папа и мама женились тоже. Вот у нас есть, да, ночь, когда поженились папа и мама пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да, мы называем ночь Рагаиб и так далее. То есть определенные отклонения у людей. Вот если наши с вами посмотрим предков, кто-то мог родиться даже от прелюбодеяния. А кто-то может быть даже, вот, например, после Великой Отечественной войны были дети, которые родились от немцев. Ну, женщин, понимаете, да? Надругались над ними, а потом рождались немцы. Немецкие дети, так скажем. Или вот после универсиады самый у нас, да, пример. После 80-го года универсиады русские женщины начали рожать черных детей. Откуда? Оттуда. Из Африки. Понимаете, откуда, да? То есть эти дети, они были рождены от зина, то есть от прелюбодеяния. Такого не было у пророка Мухаммада, саллаллаху, все его предки были заключены в никахе. И вот сейчас, дорогие друзья, сейчас у нас происходит такое. Многие люди женятся, когда уже невеста беременна. Или уже дети есть, потом никах читают. Это потомство, рожденное в зина. У нас еще, ладно, никах читают, а у русских-то нет венчания. Они венчаются перед смертью. Сейчас. Раньше венчались нормально, сразу же шли в церковь. Сейчас перед смертью венчаются. Живут без венчания. А что это значит? Дети рождены в грехе. То есть от прелюбодеяния. Вот это уже, естественно, будет влиять на потомство. Пророку, саллаллаху, очистили сердце, вы знаете, даже дважды. Поэтому у его сердца не было никакого негатива. То есть ничего плохого не было. Как есть у нас, например, какая-то агрессия, злоба, ненависть, зависть и так далее. У пророка, саллаллаху, такого, конечно же, не было. Пророк, саллаллаху, ложился голодным, просыпался сытым. Аллах Тааля его кормил. Он жил в бедной семье, без отца, без матери он рос. У дедушки, потом у дяди. Соответственно, они все были бедными, и у него просто элементарно ему не хватало еды. Но он пил замзам, Аллах Тааля поил его замзамом, и он насыщался. И было такое, что он ложился голодным, а просыпался сытым. С нами наоборот. Мы ложимся сытыми, просыпаемся голодными. Да, обычно утром, когда просыпаешься, хочется есть. То есть у него Аллах Тааля дал такое чудо. Пророк, саллаллаху алейхи, видел в темноте. Видел то, что сзади. Например, когда намаз читал, он после намаза мог повернуться, сделать замечание. А потом, когда говорили, как же, говорит, это, ты же нас видел. Я, говорит, вижу сзади. Что вы делаете? Также пророк, саллаллаху алейхи, когда бывало так, что он засыпал, но тахарат не портился. И когда у него спрашивали, а почему ты тахарат не обновил, он сказал, тело мое спит, но сердце не спит. То есть такие вот особенности были даже в его теле на самом деле. Его было четко слышно, когда он разговаривал. Он не кричал, но когда он разговаривал, его было четко слышно. То есть люди слышали его. И речь его всегда понималась. И от него пахло ароматом. От его пота пахло ароматом мускуса. Даже люди собирали этот аромат, специально ваткой собирали, и потом хранили у себя. Даже такое было, когда он спал. Когда пришел пророк, саллаллаху алейхи, колдуны потеряли силу. Все, теперь колдуны не правят миром. Раньше колдуны были, да? Вот Кощей Бессмертный, там, Баба Яга, да, они были очень властными. Скажите, что это за сказки рассказывает, да? Были моменты, когда колдуны правили. Кощей Бессмертный, само слово, бессмертный Кощей, да, там, не убьешь его, да? Или там Баба Яга там какая-то, лешие там всякие. Действительно, люди вот в этих колдунов верили, и эти колдуны были. Скатерть-самобранки, там сапоги-скороходы, там, или еще что-то там, да. А потом, после прихода пророка, саллаллаху алейхи, силы у них иссякли. А максимум, на что они способны сейчас, на какие-то фальшивые какие-то фокусы и гадания. Вот с этим у них сейчас все ограничивается. Шайтаны перестали подниматься на небеса после прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. До этого они туда на первое небо долетали и подслушивали, что там говорили ангелы. Также пророк, саллаллаху алейхи, ему было сделано, чтобы он мог поклоняться везде. Ни одному народу это нельзя. Вот почему евреи хотят восстановить храм Соломона. Потому что у них
очень важно понятие храма. У христиан тоже. А у нас мечеть – это место, где поклоняются. То есть само по себе священности нет в этих стенах. Место поклонения. Мы можем воздвинуть 4 стены, приходите поклоняться. Но также мы можем поклоняться еще где? Можем поклоняться и на улице, и дома, и в машине, и в поезде, и в самолете. Другим народам это не разрешено. Они должны посетить храм, чтобы поклониться. Вот поэтому у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такое вот есть чудо. Когда исследовали, опрос проводили в Германии, около 48% германцев сказали, что там не только немцы, именно германцы, не мусульмане, сказали, что ислам – это плохая религия. А около 20 там с чем-то процентов людей сказали, что надо ограничить религиозное внешнее показание религиозности в обществе. Все религия не должна выпячиваться. Ты не должен читать намаз там, например, где-то там на газоне, да? Ты не должен носить тюбетейку, хиджаб и так далее. Все они так говорят. Это противоречит исламу. Потому что Аллах Тааля сделал землю мечетью. И мы можем в любом месте помолиться. Это Аллах Тааля разрешил. Поэтому если государство это запрещает, это уже не очень хорошо, потому что выходит против законов Аллаха Субханаху ва Тааля. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дочь и жена, они являются госпожами в раю. А 2 его внука, Хасан и Хусейн, являются господами молодых людей в раю. Тоже это очень примечательно. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, болел в 2 раза сильнее, чем остальные люди. Но он не болел такими болезнями, которые вызывали отвращение. То есть какая-то оспа, например, там, да, какая-нибудь зараза, заражаемая там, да, и так далее. То есть у него были лихорадки, температура там и так далее, головные какие-то боли, но это не было противной болезнью. Так, чтобы к нему нельзя было подойти или там что-то такое. Но этими болезнями, которые он болел в 2 раза сильнее. Каждое утро и вечер к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спускались 70 тысяч ангелов. То есть постоянно с ним находились 70 тысяч ангелов. Они друг друга сменяли. Вот таким образом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще много можно рассказывать о нем. Это несколько лишь фактов. То есть это был удивительный человек. Кто находился рядом с ним, тот у него уже не оставалось довода ему не уверовать. Кроме одного – высокомерия. Только из-за своего высокомерия он мог отказаться уверовать. А так, находясь с ним и видя все эти чудеса, как над пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, например, туча находилась постоянно. Защищала его от солнца. Вот если сейчас будет человек, над которым туча ходит, да, вы что скажете? Ну, явно необычный же, правильно? Вот такого рода вещи были с ним постоянно. И поэтому у кого сердце было открыто, они и все уверовали. А кто закрыл свое сердце, кто не хотел уверовать, проявлял высокомерие, они хоть и разумом понимали, что он пророк, но старались отказываться на самом деле, и сами же в этом будут виноваты и отвечать за это. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.